ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭री ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯇꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭रीꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ 398 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯁꯥꯡꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯆꯁꯤ 9.124 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 9.214 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯁꯕꯜ ꯈꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕ 1643 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯁꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯆꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ some 1,400 ꯀꯨꯝꯕ 1,400 kilometer 1,472 kilometer demarcation tawbo lore aduna masise 10 years project oina masi paikhala kanda hariba masigi manungda more area maroina kamjong district size da 9.214 kilometer khaba lore haiba wafam lakpa aduga masigi mamangda hariba border areas da border pillar number 89 amadi 79 amadi 81 da sai nama kya laikibadagi border fencing thabak taptharapni haiba wafam julai adubu yam thuna masigi thabaki losilagani haibine aduna sigi achievement sina Manipur ki long sahi amaga thamapan sujalagla sigunaba class sigi maroiba agenda mo iduribra natraga Manipur miyam da hariba singchi ekoi thabak si paikhali adana loishanabagi damte yam kana honari Manipur miyam si government of India as well as Ministry of Home Affairs na yengshinduna lakli aduga hariba sigumba irang thokpasigi matang dasu yamna kupna yengsile haibna singba wafam sing phongdoni wafam la haibadani border fencing 9.214 kilometer of 1643 kilometers haiba topi khana nabte pek news ki state election bi sai gek thangna election bi oja Dr. Thiyam Bharat Associate Professor Center for Study of Social Inclusive MU ni oja borop aham tram noksari loina me election bi oja Kkay Dhiren first day in UCM ni oja Dhiren su tram noksari loina matai da ithang thang election bi oja Pradip Phanjoubam editor IRAP ni oja Pradip su tram noksari ai han base oja Dhiren da thamjage maroina UCM sigi border fencing amadi border pillar ki matang da yam concern oi hi pai tare sahi ani huma 2021 22 swai yam kanna tawkhipani adubu thamjani wafam di hari basi sigi fencing ki wafam jila kam matam sida ngasi maksi headlines oina paper da su yamna sauna yaure maramdi masi khoigi hojik leriba Manipur ki conflict siga mari leina ba oigadra haiba wafam du di thamjani nge adubu sigi wafam si ngasi mak tholakpa esiman amoina tholakadribra tholaklibra natraga sigi wafam si hana Union Home Minister Amit Shahna haitare 2024 6 February da magi tweet tokhiba wafam amada out of total border length 10 km states in More Manipur already been fenced haibama high gebelere aduga two pilot projects of fencing through a hybrid surveillance system are under execution. The projects will fence a stretch of 1 kilometer east in Arunachal Pradesh and Manipur. Siju Gasiki papers is amana point Yawani fence work covering approximately 20 kilometers in Manipur have also been approved and work to start soon. Haibze Sahi me among the high Himalay Haitare Mahaki X account again. Adana Tanio Homing Ngasi Talong Haraposita Home Ministry Asimendu Manipur Miam da Togi Badit Sahi me among the Mahagi Balay Baniado Nasimak Tolasi Kari Waklo Labazano have from the Masiki border fencing Matang the zoo. UCM is also concerned, yeah, very concerned with Hipani, Kamai Tamining of Homes Proposals. Okay, Hujiki border fencing Matangse 2011-12, Swai the Guinea. Yamkana fencing cover Hobugi Ishula Krisia. Moroina border fencing to Bugi Lak Posi the Manipur, Myanmar, India, Myanmar borders in the Manipur gi, Lam Mayamaka Shop Mang Bugi, Ishuma Lak with the Gay Koina. Fazana survey Torokanda, Fazana demarcation Torokanda, fencing sit over the Bani and Ikoi, Diagi Home Minister, Manipur government, sing with the one basing the memorandum, Tad and Ikoi, Nalakan Madu, Fazana demarcate of the survey of the Kikabayaro and Ikoi. Strongly object to Lakuni. Do Lakusi Kaba Hogi was she fencing she kilometer Tara far down the Loiri, have a give Tolaki Minister of Home Affairs to get Tolopa Wigi Pau Mugimatuina, kilometer Tarai. Shangiba Zataraiba fencing it Tabak Haitare. Mashidi Kumbu money, I'm saying Haragadi. 2010 11 degi Horaka, degi Horopani. I Shamuna 2013 da UCM ki organization secretary hoinge da koi border fencing ki hujiki dispute ki kai ilaku ka hite koi chalaga yeng bas chasarui chali bi de huji hauri ba fencing moina loire har si na kanjo bada masi
ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯝꯒꯅꯦꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯅꯝꯕꯔ 79ꯗꯒꯤꯅ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯍꯧꯕꯅꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯅꯝꯕꯔ 79ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯅꯦꯕ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯅꯝꯕꯔ 79ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯕꯁꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ 2011-12ꯇꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯉꯁꯤ 2024 ꯌꯧꯔꯦ 25 ꯆꯪꯉꯦ 25 ꯍꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯐꯥꯗꯧꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃ ꯐꯥꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯪꯊꯣꯛ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯪꯊꯣꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯥꯡꯉꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯍꯤ 13 15 ꯐꯥꯔꯞꯅ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯗꯤꯁꯄꯨꯠ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯁꯄꯨꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯤꯜꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯖꯕ ꯃꯐꯝꯅꯦꯕ ꯁꯦ 79ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯣꯊꯥ ꯈꯨꯅꯧ ꯐꯥꯎꯅꯦꯕ ꯑꯁ ꯀꯣꯊꯥ ꯈꯨꯅꯧ ꯐꯥꯎꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯇꯤ ꯕꯣꯟꯖꯥꯡ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯕꯤ ꯕꯣꯟꯖꯥꯡ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯊꯪ ꯈꯨꯟ ꯃꯆꯥ ꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯥꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯖꯪꯒꯜ ꯕꯨꯁ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯕꯤꯌꯥꯔꯣꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯕꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯈꯥꯕꯗ ꯆꯍꯤ 15 ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 200-300ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯥꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯄꯥꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯥꯝꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯥꯕ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯆꯦꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯊꯝꯕ ꯎꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ 31 ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯒꯤ 31,000 ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯒꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯤꯠ ꯂꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯡꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯄ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯈꯥꯕꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 15-13 ꯆꯪꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯆꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯂꯤꯁꯜꯂꯛꯄ ꯅꯥꯔꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯊꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯤꯔꯦꯟꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯁ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 24 ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ PIBꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯁꯦꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ 10 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯆꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯕꯤꯟ ꯐꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯤ ꯎꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
क्या कोई चंगी है आगे लेपुर तौरसे तम उची चनो चपनी नत्रगसो कक्चिंग चप नत्रगसोब अदे अखोइना सिदा खनब याबसे तसेना अखोइना येंगबदि मणिपुर एंगल उरक इंडिया उदा माइ उरिब्रा है पोसे border fencing tawni haisi Manipur problem si handhana tawrira nadra ma atopa plan am leibra atopa politics ki consideration adege leibra si khoi hodiya roiba kaina khoina tawri porting si khoi angle da uganda sobi jam yawro khane ba khoina border fencing taw jaga sa Manipur ta khage have sinate Nagaland asong si entire border khage haina mai taw na yengan system India gi wena di tasena si khabda moida India ki concern re kan hai concern khoi asum le politics hai dare Myanmar ka hung chai re de asi ka hung chai kan sida Myanmar gi want to be that di lebati changla kan sida khoi tayar lo to dia de heavy mond aya ma male to ris bo da sen Manipur si di adusi out re phare khoi da hai di si to ris di na ya ba adu moi larger concern di Manipur ato ermni hazte oiso idea khale u kan sida Manipur ato pona te adan border fencing si tau kan sida moi meng de di haidna koi fma ka thapa border fencing to ba ka hisi Manipuri problem le flare up macam le haida flare up le ado achoba problem le ri asi on check to hosi ka hai potne dor se adana si ja khoi kiting yang kan khoi na khoi gi on angle de ata interpretation to kan sida lan sem yaw kan ne ba si person le se do ka khoi ni yang kan sida khoi gi border si history bi am sang le khoi si border si ko la khin ha kan India gi wena quite an border hai season work doing amar hargdeba kitang asum Nepal longi sida treaty of Sogali enamle adana kitang le hoislegi the moi 1916 lagan lebni akoi sida na first boundary ye si Pemberton han ye kan sida mori boundaries bo le si boundary si 1834 han ye 1833 jiri han ye jiri na asam si moi loksal le British ki territory kai for le si khang na baina Manipur ka boundary si territory se se na soda 1833 han han ye ko 1834 so moi kamai da ke moi si European si boundary yaw ri haina da kam gune adana boundary kai no khoi tapta khang do si ba khoi ni mai haijaning badana Pemberton da ga hamba 1834 da hamba Pemberton line ni ye ko ye consider Alexander Mackenzie he account yaw consider foot of the marine hills hai mai definition se broad definition da ya kana demarcate over adu Delhi to boundary te so ko mi he putne ada kamai da ke da 1881 se da mo problem thok asi boundaries da ada chapsa bi khang da ba ade chasat ko ki problem thok ba tangkul myam ga yam kana yenar ba tangkul sing si moina lan da da to ko pa la kan si da som de gi action loge to mani problem de action loge to kan si da British na Manipur sin na to kan si da ko di barmani hai ba asum to kan su ko di British na Burma sin na sigi se on determined to kan si na ko di Manipur na hai ba adana movement boundary commission anu bom sem ga 1881 si da Johnston dam si da amon ge di thwe boundary se de adi matang da Johnson Pemberton Johnson boundary khang re adi matang da mo khoi gi se 1901 si da loksa le da British na lan ga mena khong war ga do na adi matang si da 1896 si da Maxwell na to ga boundary pillar yung ba ai chapsa bi number ka 36 laga yung ha ba yung kan si da boundary pillar yung ga ha ni si sira le se na chapsa le thok ro kitang chem do hen to ga adana asi boundary si ka yung khang ne ga Manipur sector si da kare khang ga si da hoina Pemberton Johnston Maxwell line khang yesim CCI website sa ta yaw mo gi definition mem to adu ge Alexander Mackenzie like this ba yaw re al si posi le da hoina history boundary si da hoina hairy boundary si adu gi boundary to ne ta sena hoi hana thaina hoi gi traditional boundary adu fluctuate to le me hoi mandali me hoi yor me adi ningki to ne wer mi ade asom da hoi gi thangphum thami asom di yang su Burma yang su kan se along boy matam da Imphal yaksul amini kan la yaksul amini adigi mai to mathang lai tunggo da ni se matam da Manipur si Burma territory ni harmini tunggo da ni si tur matung si da ta pam he matam si tur ko tur kan si da mo along pa ya hoi kon mong da ni si la kan si da mo lan da ta na hoi si da begajan ro hoi kan chil din ka da dekhau si legendary poche si poche ne mathang la hoi ha nei boundary si ga the modern European boundary sam khene ba ado haji modern European boundary sida ab demarcate over boundary har gadi 1834 da am years ne ba sea boundaries ne da khoi sea posi kitang ning sam bai ta siena
कमाई तौर फ्लेक्सिबल लोइसिगे अखोई चप चाबिसरा अखोई थाइनि से लेर में हाइबस लान रे यरकने अखोई बाउंड्री दि खेनर में मोई अखोई हाइसे कबो भेले अखोई हाइरमिना कबो भेले हाइरमिन से दा निथितोरियन हे लाइन ये यूरोप के तौर इसमाइना लाइन ये पोसनते अखोई सम क्लेम तौबने अखोई सोयो कंट्रोल तौबेना सी पोसने अखोइना ये गान से दा अखोई मिथोलॉजी में आम दि गान से जो मणिपुर गान तबिदा महाभारत ये महाभारत नि खंडे रामायण नि खंडे अखोई असमेद जगह गैन लेम सगोन सेरेमोनियल सगोन हम थादोगा सगोन हम थादोगा आर्मी न जतोइने अरु हेक यादे थिंग हुंदरा लान थिंगनरगा लान गमदरी द बाउंड्री ओइदोइनेबा बाउंड्री से फ्लक्चुएट तौ लेरम पोने से वन आई हाइजरसे अदा अखोई अनोबो बाउंड्री न हजि लाइसि अखोई गी गनसदा अनोबने हाइदि अखोई एक्सपीरियंस दा ट्रेडिशनल सोसाइटी नॉन यूरोपियन सोसाइटी सिंग अनोबने से मे याम सेंगना काय हाइगे दा अखोई लॉर्ड कर्जन अखोई वाइसरॉय योरमसे माना 1905 से रिटायर तौरे रिटायर तौर मतुंग सिदा 1907 दा मोगी इंग्लैंड दा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी याम प्रेस्टिजियस लेक्चरर ने को रोमनिस लेक्चरर हजि जथै जेगी मी ख्वाइदगी का हेदा इंटेलेक्चुअल अरुगा हजि मतम दुगी चाना याम चानाबा लेक्चर हम हाइदा पिहन कांसिदा कर्जन दसु लेक्चर हम पीबी हाइ कांसिदा 1907 दा माना फ्रंटियर इन कम पीब लेक्चर पीब अरे लेक्चर की कहना से लोइनमा इंटरनेट फ्री दा फंगे सी ट्रांसक्रिप्ट से बोवा ट्रांसक्रिप्ट खरसु या अचौब लेक्चर ने अचौबाई अथाबा हाइतारे असांग लेक्चर अरे हाइर में तमाइ सी अखोई बाउंड्री है पोसी अखोई यूरोपियन नॉन यूरोपियन कंट्रीज सिदा वेरी डिफरेंट हान लेकान सिदा अखोई फ्रंटियर लेम बने अरे बाउंड्री है चप चाना आगा मोय सम तोरिसना बाउंड्री की एडमिनिस्ट्रेशन से सेंट्रल मैं सेंट्रल लेबा मैं अखोई से कंगला हेरन कंगला का बाउंड्री का अनि एडमिनिस्ट्रेशन से चमानबा एंड समटाइम्स बाउंड्री द एडमिनिस्ट्रेशन कनबा आमी थमनर असिंगाक दे तबलो सी पोसी अखोई से खंगनरम दे हाइबम यावेबा अदुना सी अखोइना वखन थमदे यारोय अखोइना कमाइ तौदना सी बाउंड्री ला इनो हकान से हजि हजि ता अखोई कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में लो यावने अखोई हाना लेम ट्रेडिशनल सोसाइटी में सिदा मॉडर्न स्टेटहुड लाकान से स्टेट हेबा पोसी लाकान से स्टेट की डेफिनेट बाउंड्री लेबा डेफिनेट लैंग्वेज लेबा अरे डेफिनेट रिलीजन लेबा असम यूरोपियन मॉडल्स ने को सी चपचां पुसल के दौकान से प्रॉब्लम थोएबा अदर इंडिया के हान हरकान से नेहरू न होय हाइसी मोइ सु खितंग अवेयर काम हाइतारे सी आर ओय खोइदि याम तेना डाइवर्स कंट्री नि मल्टीलिंगुअल नि मल्टी रिलीजन नि अदना यूरोपियन मॉडल चपचां पुसन यारो हैना इंडिया द पुसन दे अर पाकिस्तान पुसन लेबा पाकिस्तान अखोई धर्म अमतनी मी जात अमतनी हायरगा तौका स्टार्ट होखेनेबा अदुगा अखोई इंडिया रोमना डाइवर्स कंट्री ने हाइना हौरोखिबा अदुगा क्वाइन एडजस्ट होना सिगे हाइतौजा अदि पोसे अखोई हजि उरिबा सी पोसे हम यावरि अखोई मणिपुर ने खने अथौन लाइसिदा अजा दब पु होजिकति लाइबसी होय अदुगना हिस्ट्री ओने लाइरगसु होय पतम सांगना मदुकी टेरिटरी की मतंग दो डिस्प्यूट मक्थोक्तगसु दाइदा अखोई लाइकाई की बाउंड्री है मखोन खंजब खुल की बाउंड्री सिंधु खंजब लेरे अदुपु बाउंड्री डिस्प्यूट लोशन यू सिंग पिरियड लोशन गिराइना से लोबसु यारबा फियम सिदा थोलैब पॉइंट दी नसाकी 2011 की अदाई हौखिबने है ngasi ma amung nang tholopus mayamna khanarong do wakhan ji kaino hai wafam zai de kitang sigis ne sai adjustment problems है sigis अखोई सोम से लेरी कश्मीर से बाउंड्री डिस्प्यूट लेछि गरे लेनो है कासराबा से अखोइना बेल्जियम का फ्रांस के बाउंड्री डिस्प्यूट लेर मोइ हानि आ चहि चमरी चंग लान थेंगरा सेम के बाउंड्री अतने बो स्पेल एंड ट्रीटी तो कासरा अखोई सोम दे मै ए अथरम पलकान से मोहम्मद अयूब है इरिसी ने मोहम्मद अयूब दे हदक पादा सुनील खिलना लेगी आइडिया ऑफ इंडिया है दो सिर हाई से अखोई मोई बाउंड्री सेम कासरी अखोई की मैग्ना कार्टा रे होरग स्पेल एंड ट्रीटी चहि चमरी मुक जन तम तौर सेम के अखोई सरना 1947 दा ब्रिटिश चक्र अदे देखें थेंग बर्मा 1948 चले अरे मतुंग सेमगलकपनिना अखोई सिगी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हजि थोखिनि थोइसे अदम थोखम तुइगा हाइमोंदने अदना सिदा कांसे अखोइना खितंसु सिगी बैकग्राउंड सुदा काले बाकी येंगासे अखोइना अखोइ यादा प्रॉब्लम उगुमसे मैम पुलप केन प्रॉब्लम अदना कमाइ तौना सेम सिगी हाइ कांसे इनमिन नबो अदुका यूनियन गवर्नमेंट अखोइ इंडिया गवर्नमेंट तौरेसिसु मणिपुर गाटी ये तो पुने मागिसु एडजस्टमेंट तुगी लाए ओके ये से दादा अतोप प्लान लेब्रा हाइबदगी सस्पेक्शन लेते बनतेबा आई वाज आपला थमजनिंगे होजिकी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमजे म्यांमार दा आदिकमति लाइतादना लेबा फियोम हमने अदुका तो इंटरनेशनल कंट्री में हमजे स्वाइदा संगनदना मोइगी अखोइगी प्राइवेट आर्मी सिंग थाजन बई वफम बोक लेरे हाइतारे अदुना मसिगुमबगी विजन जी एंखांदा इंडियाना अदुगो हम लापरा अदुगा मणिपुर जी खन बगी वफम दुदी याव याव दब्रा स्वाइदनी अनिसिकी वैल्यू दुनी अमना मणिपुर दो जी जी थोइबा कंसर्न होइबा लान हाइतारे वन
year 9 months suraba lan hai tare si border fencing ga mari lene illegal immigrants sang khalaga adun tongan tongan ba infiltrate tawro kan da lakone hai ba kham ju pa yan lairi bani adu even home minister adu yo pham phongdok bi laire adu pu atop view ma da hai tare Myanmar da laita da lai basina sigum bagi maram laina bra da to zakari wa masigi issue si praja na so hena thoidok hindona khambira mane khanse adu bu koina masigi issue si land sang bitang yeng ta de boring chu ni hai tare land se homari yeng ba id state government gi site gi di makoi lenga ko ba illegal ba movement yam lai gre maram aduna border areas there is the unregistered villages mayam established tawre adigi mamang resu cabinet sub committee gi makoi gi field visit 2000 plus illegal oiba people thingnare na dum lairabani ba ko aduna state government gi site gi su masigi oiba tongan tongan ba kano so khol kano to steps lo ko ki lai gre ko ei free movement regime se 16 kilometers to sin to ba se masi scrap to re to bu hai bi lai gre bani adigi amu belly de lai ba ko gi apex so ki so singjana hai si demographic imbalance border fencing to ga bani adigi porous border 398 kilometers singsi porous oi bani na seida changai ba influx of migrants mayam si lai bani na अखोई मणिपुर demographic imbalance lai re na hai bigi mayam na mayek sing ba kano kudam mayam lai rai dar adagi amuk akhoi na amuk su amarom da land sam de yang da border area more town hai si gateway of kano ni hainari mi sei da akhoi economic hotspot digi export import to ba Southeast Asia connect to ba se yam pha ba कोई इकोनॉमिक हॉटस्पॉट अमनी है खनरी भाई तारे को लोकल कम्युनिटी द एम्प्लॉयमेंट पी बखोटपा ना सिगी ओइबा लेन सम लेग्रे अदगी अदुगी महता तसेंगबा ओइरेबा पिबम दी इकोनॉमिक हॉटस्पॉट की महता ड्रग की ओइबा हॉटस्पॉट ओइरकपा इलीगल ओइबा कोई इलीगल ड्रग्स इलीगल आर्म पुसलकपा को ह्यूमन ट्रैफिकिंग को तोंगान बा इकोइना कलम्बा वाकन दुगी ओना तने रोमदा illegal activities mayam ko not only illegal immigrants natana sai arms adigi trafficking of human ko mayam thokre dana aduna masdai da puthangam da ba issue mayam lakre ba adigi amuk koi mayam beli delai ba koi gi CSO singna free movement regime si ayamba masi scrap to bigro here state government to re adigi union home minister to re scrap to re here ad barbeli to bani here ad free movement regime si 16 kilometer चंगतोक चंजिन याबसी मखोइना अमुक माइंटिंग फ्रेश रेगुलेशन नम थोले पूरा स्क्रैप तो वे मोत 13 किलोमीटर दगी 10 किलोमीटर द खंकेन टेंशन रे मसी यामना कोइ द निंग बकाई बा का है तरे कोइना स्क्रैप तो बियो हैरगा 10 किलोमीटर द टेंशन गी बसे मसी कोइ द जो यामना नोइ तो पावे तो बदबु लखलिबा खोंडांग सि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने येंगबा लेन से अखोइनी येंग बसे खेने है तारे मखोइना ओ हाइजना border si develop to godabani north eastern region si infrastructure si chokolandana koi connectivity si legedabani tongan ba Southeast Asia gi oiba connectivity legedabani aruga border management aruga border surveillance capability si masi lei aduga seida masida lei ba agency koi gi BRO na yamba sigi border fencing handak tangarang da 9.212 kilometer loigra han already 10 loigra hai idna se hai ba mohoi gi oi ba hybrid surveillance and monitoring system gumba introduce to rise Manipur ga Arunachal Pradesh kane ba yamba lokal ise are na mas da tongan ba argument me am lai ko argument nate tongan ba protest me am lai pre movement regime si fresh regulation वगैरह अनो वगैरह मिजोरम का नागालैंड अदी कन तो बेयर एकदम कैंसिल तो बरम नहीं एकदम ने हाई भी कोलाउ सो लेकर आइता है अदना इंडिया गवर्नमेंट की ओइबा मोइगे माइकेटी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अदगी कनेक्टिविटी लोकल कम्युनिटी सिंग दा थबक पीबगी खोंडांग मा लोकल पा हाइता रे को और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सी याम सौखल गदबनी और बॉर्डर से फेंसिंग तो गदबनी हाइबा हंदक तसु मोइना फ्रेश रेगुलेशन सी द मोइ हाइ सी border pass si issue to na ba 43 designated points hangne haba sidai da yana na 8 designated points se hana start to re haba start to jai da mokoi na wai ji masi entry and exit se nipan ri horne ba border point nipan se da somna kan ni chang pa somna kan ni chang ba 10 kilometers di relax torni aduga mokoi gi proof of identity moi gi
kano singsi check tor matungda moi 7 days lebe yani hai aduga amuk som nakanda amuk return tor kanda border pass thom dong ni hai aduga sai documentation ji asam refill tong ne heba edi form fill up tor ni ado form fill up yes oza du ki tu tang kesam bila khai adu si jo akhoi mayam na hana so tum mamang so tum habi gre aduga hoji ki yeng mi yeng di hoji ki mafan ki influence hai tare manipur ki hoji lai ba condition sita mafan influence am yawi hai bagi natraga sai oza pratim thami ba tu mi yeng ma ti Myanmar di ilang ngor di India su ma sha phangadra adu ki paisa phangdri ngi sita hana fencing tho ma thok tai hai bagi admai lebra adu kan hai ki political instability am di Myanmar da le record 2021 se mayam ne khangla re seida maroina akhoi seida thangnari ba akhoi ki le kano seida lebak sida influx se mayam lak re tare article am da di NDTV ga article am da ina pa ba yam ba kano Christian refugee ga Buddhist refugee ga ne ba yam sangai seida sina zu akhoi ki kano lamdam sida security oi ba issue ma lai re na articles yam ba reflect away aduga Myanmar da lai ba issues yam ba three brotherhood alliance ai se akhoi ki Tang National Liberation Army adi Arakan Army adagi amana kano Myanmar National Democratic Alliance Army hariba ahum se ahum hariba ethnic arm organization ko hai ustai da AA sin chok job hai tar Arakan Army je Arakan Army ji kishote ma ji kano gi United League of Arakan gi kano military arm group ne ba adagi wele hai je amuk kano gi Buddhist majority Rakhine ethnic le ba Buddhist majority ki magi kano political organization ne ba aduna hosik moi jasre blanji tongan ba military unta gi mayokta lan hore tongan ba military outpost me am loksan gre hosik yam kan phongbong chan hosik leirisi Rakhine state haiba lamse da Arakan Army hisna moina town se yam loksan gre ba maroina seida lakadori ba issue je ayam ba trade route kamari le ba moi ki trade route kamari le maroina Zagi seida China economic Myanmar corridor na matawri ba koi ki Rakhine state ai seida maruina koi na khangadam ri seida kyok pyu na moi ki seida town na lai ri ba si town seida ka hetare marui ba natural gas oil pipeline nam puri ba China gi ko zagi belt and road initiative hai ba ke no seida makha seida China na seigi sigi koyuk pyu hai seigi thau ji puraga China ki Yunnan tan pudoriba ko seida 1000 plus kilometers hang na pudoriba seida amuk India gi na Kaladan multi modal transit project transportation ma umpuba manam ko Bay of Bengal de gi notice connect tor pagi ma ana seida mo ko ju civil wars holam ne hagi ma gi keno su ethnic arm organizations ya na chapa adagi amuk military unta ya na chapa aduga China su effect oi mo gi project su effect tore India su effect oi aduna sei civil war sum lai recording gi di haigi tashinabam proctragadi akhoi ki border area boundaries adum akhoi vulnerable oidana laini eba aduna akhoi seida tongan ba China ki su aduga India ki changjali cha yamba gunta ju yana ma chatpa ethnic arm organization ju negotiate tawna chapa China ki ju Arakan Army yana ma chatpa moi ju gunta ju yana chapa adu yam lairi ba situation ji laibak ani gi oiba critical oiba tanzania maram India da usi maru in question liba country teruk se Maldives ne Nepal ne Sri Lanka ne Bangladesh hairiba country khara je Pakistan je si moi China te am na moi da China te am depend tau greba moi China ga relation yam phag greba ada geopolitical changes me am lakba idi India je isolate tormaga kano ji China ga noina India question liba maroina Afghanistan yaudi ko country terusina China ga mari pha ba yasana India je isolate to bunina hai civil war ji noina tosana ragadi somna kan vulnerable oidana adu matam gra legini na samai tam jage okay adai da point am ta thamjau ge adai India gi yam marui ba hai tare madu de yeng mi si even military hunta da hai tare akhoi na tajaba da hai tare akhoi gi submarine bam su kudul tawi aduga akhoi keno to ba thau pu ba vessel tara ma su free da pi ha ba gi wafam le adai da kitan keno to bari leina brother hoziki maroina ko key location India gi Kaladan multi modal transit transportation keno si keno da Rakhine da ne ba leise Rakhine hai ba lamji Arakan Army na control to gre ba Arakan Army se kam sakti lege da Myanmar ga Bangladesh ki manung ju moina control to sangre ba even they fight with Bangladesh army ko aduna hojiki India gi oiba $400 million ki project tori na mokoin Arakan Army yana ba chat yadre at the same time military unta ju yana chat re ba adu project delay taw lai re ba chamma nei adu China gi ju mokoi gi ju lai ba keno se
pipeline se makoi ju Arakan army se makoi na mo yana bsa leba wunta zo mo yana bsa leba city diplomacy gi makha bol diplomatic skill gi makha bol hai tare koi na sum analysis tong jeba ko okay adu ki influence me am da sum ba North East region sita tu ba so ba law ma la ka tra ha be ki thaja basu lei ni na fencing han to bu ma thok tai ai ga su lei ba border management adi hybrid surveillance ko moi ki कहता है border surveillance capabilities अमल आई जे मैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जाको ना अकोई नहीं येंगे मियेंग ना influx of illegal immigrants को porous border अकोई की demographic changes लाए को drug पुसले है बा मैं नौ मियेंगे ना geopolitical changes में आमा अकोई ना land से मरी मंगा थोंग नहीं येंग भाई तारे